Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Socio-Economic Development Association, jong kajing seng samla KGP Synod Mihngi, ringkat kajing trelang ka Thomas Jones Synod College Jawai, ha ka arpundro trek ubanai jelio kala Pynlong, ya ka drug free campus campaign, halor kapang, world drug problem, persisting issues, new challenges, innovative response. Ya kajing lang la Pynlong ha ka hall ka Thomas Jones Synod College Jawai, ha kajing don lang kirio shampang, which nongplu retired IPS but dukot ka Meghalaya Human Rights Commission kinong hikai but ki samla pule kani ka college. Ya kajing lang lapanya the assistant professor ka Department of History S Plain but layo kajing pule but kajing duai na usketri ka SEDA jingeseng samna KGP Synod Mihngi Elder R Sutong. Ka principal ka Dr. A Nongbri ha ka jingkren ka laong ba kani ka campaign ka long bantaw ya ka jaka ka basngan bat ka babyang na ka benta ka jingpuli jong ki samla da ka ba panpaw ya ka jing di drok ka babu jingma ka bakraw ya ka kot ka khia jong ki samla. Reverend PL Pakma Executive Secretary ka JSeng samla KGP Synod Mihngi ulakan tui ki samla pule bat ya ki Paidbah bakin netray lang kanang bandup la banrat Diengkhong ya ki jing sniu kum udrok ubawan ra ru ya ka shong sir ha ka imlang ka salang bat ha ka juk ka por ban kershan lem ya ki tu ki brio ki balangat ha udrok bakin yo ya ki lad jing sumar. Urio Shampang UH Nongplu retired IPS but udukot ka Meghalaya Human Rights Commission ulapan siya Shampang ka jing sniu ki bawan na ka jing penon kam ya udrok ki daw ki ba Pynlong ya ubrio ba unsdang man penon kam drok ba dikilat ban yo jing irap na ka benta ka jing penkia bat ka jing kot jing kia. Ha kane kasi lasam kusnam ru shaki samla pule ki bala khor jing job ha ka jing kop tho slogan bala sam the vice principal u WEH Lamin but ya ka jing elang lapanwai da ki kintin khublei na ka assistant professor Department of Khasi ka kong RM Khongla. Tayo drugs actually way yung demand, way yung supply. Ini nga oras kata ng trade, pag-dunay ng supply. Kaya yung quantity ang mga pag-dunay ng supply. Yung demand, may matulitikan mga pag-dunay na tuloy-tuloy pa pag-dunay yung demand. Yung demand ko ang yung hayi, kawan yung di, kerja pertama, diambil dari important berekam dan bertahan dan perlu ini kamu pilih program, pilih perlu di mana, perlu di supply. Supply dari pilih akan bilang pilih dari tadi apa perlu supply ini kita menjadi perlu di supply. Dari tadi nombor supply, tadi kita di mana? Umum yang guna di mana? Nambah dari lama guna di mana? Supply atau di dia. Aku dari mana dari supply. Sekarang di dalam jadi baru lalu bisa di punya knowledge di pastor di socio-economic development association. Nama bahkan di grafis di board, kerap problem board, tapi economic development high income strong. Nama goal ada Jingpynsngewthuh jadi kan ajar kalau untuk kita ini. Kita boleh untuk apa? Nampak soal ini ya sekali baik kita di penuh regimental board, tapi dia cuma drugs. Tong yang berjual ada yang taksi. Malam kiri di postur mentang bagi
Madam Principal Road, mentarasmi the International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking. Simply, manobo ko yung resmi. Yan resmi, ya, manong rakhi ang di observe Drok ko yung pati lambar jong United Nations Office on Drugs and Crime. Ini apa itu dia sebagai organisasi yang politik mau UNO, United Nations para samlang itu pada politik mengawan United Nations kawan dia kemampuan berkiri di wal berlindung lah berimpek menang kemahar dia jom kepada kowe. Aku ke United Nations ibin, dia ini United Nations Office on Drugs and Crime lasdam asnem nice part naik dunia. Te headquarter jangka berlaku biaran, but mereka membasis pak saldo di kiri. Te ini nama nanti cuma ini sedang meledak di satu office asilo. Nanti mati di Sskjp di office itu. Nak boleh cakap nama nanti bahasa ladang di office kadang-kadang mencari sesuatu nanti di mampu isu itu hasil Capai sekolah di mana anda kemudian Paidbah kadang semua dari office dari London hari pasti kejam. Tadi kalau ni United Nations Office on Drugs and Crime tadi kalau away kalau kemudian terkait dengan fight ya drugs. Lem diri fight ini prevention ada dari sama ngok sekali di drugs. Kapal kalau berkirim di corruption dari luar kapal dari luar polisi kapal dari sepang criminal justice tetapi baik tak kapal dari sepang terrorism